Pozdrav svima, ovdje Milan, danas ćemo igrati Craft the World. Ovo je već koji put da pokušam da snimam epizodu i ovog puta ću ubrzati ovo. Evo, sad ću vam na brzaka objasniti o čemu su ovi igrici radi. Ova igrici je poenta da ispunite, izvinjam se ovako malo sporije radi, ali tek počeo video i vidite, ovo mi moramo sve ispuniti. I trebamo uništiti 5 šefova da bi otvorili portal za neku drugu dimenziju. I tako to. I sada, sad će tokom igrice ćemo sve objašnjavati. Evo sada imamo mi ove dvarfove koji rade. Svaki od tih dvarfova ima svoju specijalnost. Ovo je na primjer Carpenter, što mu kada pravi stvari brže će trajati. I tako ćemo, sad ćete vidjeti sistem level upovanja. Ovdje se vidimo. Mislimo. Tako. Imamo dovoljno drveta. Tako, samo bazuri. Ajde. Evo jabuka. Dobili smo jasno ovo. Sad sveće ovo drvo je. U početku igrice je jako dosadna, ali kasnije postaje zanimljivije. Ovdje u početku noći su vrlo teške za preživjeti. I nikad nemojte da radite nešto ako... Sad ćemo uskoro da level upamo, pa da vidite kako to kad level up. Koliko je stvar? 2 puta. Evo da počnem... Ne, da kopao. Evo ga. Evo ga. Evo ga level up. Evo, u početku, kad level upujete na drugi nivo dobijate... U stvari, kad na bilo koji nivo level upujete dobijate dvarfa, a kad level upujete na drugi nivo dobijate totem. To će vam kasnije tokom igrice, dobili smo dvarfa, totem će vam kasnije tokom igrice omogućavati da pravite bazu. Evo, u sljedećoj epizodi verovatno ćemo praviti bazu. Evo. Totem još ne znamo kako se pravi, kasnije tek ćemo dobiti znanje. Zemlja, da zapušim moje ruke. I sada da vidimo šta bi mogli da uradimo. Evo, mogli bi ovo drveće. Ovo kamenje s vodom, slobno. Odozdao sve. Šta bi? Šta sam mi? Šta ovo radi? Zabak. Glitch. Evo ga. Evo ruku. Stavim zemlju. Kop. Kop. Ajde. Evo dobio sam zadatak znači. Dobijate kada svaki put, ponekad dobijete ovakve knjige. Kao ovo knjige omogućavaju da proširite znanje vašim dvarfovima u nekim stvarima. Jer ima Climbera, to je njegova specijalnost, i Carpenter. Oni imaju helte i hunger. To morate im dati, morate napraviti stol kako bi mogli jesti. Evo vidite. Evo sad će, ovo je prva noć. Od prve ili druge noć? Prva noć. Jedna od te dve. Evo sada mogu bi napraviti jedan... Imam dovoljno da napravim 2 sekire. 2 krampa i 2 sekire. 2. 1, 2. 1, 2. Eto ga.
Hvala. Evo, sad smo dobili ovaj Basic Toolmaker. Sad da stavimo ovo. I ovo toljago. I ovo menjamo sekiru, kramp i toljagu. Imam drveta, imam. Sad ću napraviti za hatch. Kako to prevedem? Evo sad smo dobili ovo. To pravim. Kako se zove? Vrata za... Kako se ovo zove? Vrata za shelter. To će vam tako... To, ako vas na primjer napadnu, tu se samo sakriti. To je to. Manje problema. Imamo još malo vremena. Za to vreme mogli bismo ovako neke stvari gledati. Evo ga. Evo još malo kad smo level upovali pa 70. Opet i ovo i ovo. Maksimalno što možete imati u inventaru je 10-9 komada. Toga najviše ćete imati zemlje. Evo duh, on na primjer vam baca neku hranu. Bacim svašta. Meni je čak jedno bacio jednu nađu. Napravio sam upravo... Evo sad smo otključali Basic Illuminati. Craft. Evo, hitin smo dobili od one bube torčeve, mogu praviti Magic Light. To vam omogućava da svetlo pravite. Šta sad da napravim? Torčeve. Eto, ovo će biti dovoljno. Da se rešim. Opa, napadni sam. Napadni. A nisu oni ništa pretjerano jaki, samo trebate znati kako da se... Samo trebate da pazite na njih, ponekad su jako opasni. I ovo me nervira. Ovaj duh je bezopasan, a oni ga napadnu. Ako želite znate koji nešto neprijateljima vašim, njih dobijate kada ih ubijete, kada ih susretete nekad i ovdje možete sve o njima pročitati. Skroz ispod nas imate samo da ima ovdje, evo ovo prodavnica, ovdje možete kupovati razne stvari. Imate ovdje oružja, oklopi, svašta. Čak i te knjige što sam rekao. Evo još mogli bi malo proširiti bazu. I da isečemo drveće. To je bilo dovoljno za epizodu. Ovo. Osnove Craft the World. Koliko imamo u lišće? 7. Imamo kako se imamo kraj. Sad ću ja napravim 3 kreveta. 1, 2, 3. Tako. Torč. I sad ću vam pokazati čemu služi totem. Totem, evo ga. Sada ga staviti ovdje na primjer. Postavljam ću toteme. A sad ću malo gotovo biti video da postavimo totem. Evo ga, kao sam complete. Evo, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali u epizodi. Biti još ovih epizoda. Pa to je to što mogu kažem. Hvala što ste gledali. Subscribeujte kanal, lajkujte video ako vam se sviđao, ostavite komentar. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!